lalo gaga maka kella ko tanay bansane ridi pa galunge aja ta foji to liceba ipito galutan kangkangi manifi pa na manifi lagi baca padongan na kotolo tama galunge yari ka dara dia nasa janran nu asili ya insyaallah dia nakasolak balawoy curila bekange ule yari ka yaro mabuti mano buana insyaallah deh lagi baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah yang saya hormati Alhamdulillah yang saya hormati dan saya muliakan Guru Ta Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Kulo ya. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Desa, yang saya hormati dan saya muliakan Guru Ta Kepala Kantor Urusan Agama, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Babinsa, dan yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Babin Kamtibmas, yang saya hormati dan saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku semuanya yang insya Allah kita semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas hadirat ilahi Rabbi karena dengan limpahan rahmatnya kita hadir di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan insya Allah segala amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semua kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menjadi teladan bagi kita semua sehingga kita akan selamat di dunia dan di akhirat kelak nantinya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Sebelumnya nulek apa wadi tambe-tambe suara na ilalam. De mana semua tingkalinga. Mana semua. Itambe-tambe ka apa suara na ilalam. Ya. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, jadi rialai apa ngarangang lauri di maneng
Makutofaro untuk alena sendiri tomak bicarewe. Angka si diwattu yarna bitta itanaiwi ko sahabatna. Jadi perlu yang kalingai di yewehe ibu-ibu bapak-bapak agak ya. Kasih diwattu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itanai ko sahabatna, ya Rasulullah, egana ummakmu magi na cedde bawa tama lalana suruga. Kada Nabi iyaro nasabari nasaba mega mapunai sifa alwahan. Agero alwahan, aga yasa sifa alwahan iya naritu cinta dunia takut mati. Aro. Napojilad lino. Naikia metau mati. Sifat mansana na yewehe cinta dunia takut mati. Madarini tu pada ini masih kampung. Aja na masih kampung. Pada ini sekeluarga madariki si salah-salah. Pada ini masih kampung madariki si salah-salah. Mak bali bola madariki si salah-salah. Pak magai madari angkero mo pa mapunay si Pak Makoro. Cinta dunia takut mati. Tega bansana contohna tahu maka kelewe ri waramparange. Maka kelek waramparange. Magi na maka kelek waramparange nasaba nakuasai metoni hawa nafsu. Nakuasai hawa nafsu. Padahal yari di rumah tawe laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya laki kelebihan akal pikiran. Agar ya laki akal si bawa pikiran. Nah, dari makanan naro nareko ang kamoba siji salata ya napoji moba to lima kakela ko waramparang apalagi padalena mak bali bola ay adampa-dampa ki nareko de matu narupa ki alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waya tu matu ko agasan na ko seremoni na fung Allah Ta'ala toli igoray alimalabina Nabi maka daya ummata tapi Nabi ada na rupa ki awa deni rebegau agar na pasanga kinabita. Jadi ajala lo gaga lo makakela ko parang idi mabali bola aja takakelay tanah si jaka olo joka ni jama jamata yesiro lo yagasan na yasiro karukangang ya tapaturumana ni kepala desa iwe Pak Babinsa Pangkap Tikmas
Nah, padahal purani na mediasi Pak Desa, Pak Babin Kamtibmas, purani na mediasi tapi toli mato jo mobi, toli mewa mobi. Ibu, oh ibu, iya ro kepala desa ta, pemerintah tak tu, iya ro Babin Kamtibmas ta, Pak Babin Sata, tamat itu kategori pemerintah tak tu ya ro. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul, taati itu ma perintahmu. Kamu baga kue hede na siwada padalena mabali bola gara-gara tanah. Dito gaga to? De gaga. Yaro yolo perlu iriseng. Angka pasan na nabita. Maka da na jauh sila surat tonga-tongamu yaitu tega tapa mutimpa baban na tangapmu mutuju fakita na jauh sila suramu yaitu ni gero bali bola ta tapi madari itu angka bali bola macegau pede ialangi hati pede mengenrai ya, ialangi jantung, minta hati. Misalnya, ialangi hati, minta jantung. Tolina hoje aga mangga remeh bali bolana. Mentang-mentang misalnya kasih madodododong. Aku tuh ketungan linona bali bolana. Wah, tolina angga ente ni bali bolana. Hati-hati, ya mato tu rede, ya mato mati. Ya mato sogi, ya mato kasiasi. Ya mato kasiasi, ya mato sogi. Palang-palang, parali baresa leta. Laik tu carana pung Allah Ta'ala muji ki. Dan apa ada tu idi. Misalnya kau mapa guru ke sekolah. Kalau yuji anak guru ta, paling ay paling nakang, ya buras soal-soal. Tapi, yung Allah Ta'ala luar biasa cara na muji itu. Atan na? Kama na bala baja sa nga di menrelada idalita, ang kana lo tagokang ibali bolata at tapakwa na. Ang kana lo tafadangi tafadan na. De mana na diyewa si Kampalu tumapakong iro? Biasa to angka balibola koko yolota makasing. Tapi kumaboko ki. Luar biasa. Matata pa na matatang Macarita pa na macarita Ya. Hati-hati. Biasa tuh gara-gara makro. Warang-parang. Lele si cerita ja. Nagangkangi si batu-batuki. Maka dia nabita. La yadahulul jannata qati'u. Denata masuruga. Toye papatungi. Asi sompungan na padana rufatau. Kemudian mancaji paparengarama kada ya sasaya rotana sijaka itega kililemma tanda kuma tanah na pawakabakang ito ya rega tanah burana jallo pemerintah tanah kumukiri lemma kanina bita ya tuto makakelewe kota naewe tanah fitus susuna pung Allah Ta'ala matu ifakalukaluraki ya jadi
Ya le fa peringarang. Aja lalo gaga. Maka kela ko tanay bansane ridi fa galunge. Aja ta foji to liceba ipito galutan na kangkangi manifi pa na manifi eh. Yeah. Namo ula waye lalo manoko-noko to. Apa? Namula way lalo tak bali-bali ato. Karena leja na kaya yon rumah lampu eh. Misalnya. Jadi tak dampuin kak maraja. Yaitu lino he. Luar biasa. Waramparang madari nalalengiki takalufa lorifung Allah Ta'ala. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu hikmah yang pertama. Kada aja tamakakillah. Nagangkangi data siya ngajeng pada idi mabali bola yari ka masih kampung. Tapi yupu pana makasingi asya maamakata. Pada idi mabali bola pada idi masih kampung. Tori parenta si bawa toma parenta. Makasingi asya maamakata. Pada angka mana mo itu. Turut pegawai yang naparentangi pong Allah Ta'ala. Bertakwa kepada Allah. Ibega naparentangi pong Allah Ta'ala. Nenya ini nirial na pesangkangi pong Allah Ta'ala. Padang kamana mo kikotularan na kampung eh. Pasilenarang ibakasiwa sampaja 5 watuta. Asya mama kata insyaAllah. Nabaturo barakan pong Allah Ta'ala po rilangi eh. Nafubak barakan pong Allah Ta'ala po ritanewe. Nancaji kampota kampung baldatun tayyibatu warab bunggapur. Nah, tapi alhamdulillah di kue suatu pertanda. Maka semua asiri sidingata pada idi kampungnya kue. Apa iri te butina lelana masih kita penuh. Tanya bawa tau penuh. Ya. Namo fongotiet tamato. Talo tamato. Iya, to syukur. Jadi kong kemapa kewehe, tanya tu cule-cule, tanya kangi malah fasidakai. Ya, apa na perentamen nabita makada asidak kaki. Ya balik ko dega gatisa masidak kangeng. Paling tidak mucawai pada amur patau sidak kato yaitu. Icawai pada taruh foto pak, angkat aja tahu. Ada natona makutu, ada natona sombong. Nomor aja macawa-cawa cato maja marutut tu. Papa ada tu nak kane diisi. Ibu, jadi bangsa ni ye, tanya kafasidak kai. Misalnya, ye wehe taunge. Cangkiri-cangkiri tatiwi harga tarol lasuna calar misalnya tagatung ya tanya ni akang ni maka do bakal Ta'ala ya balik tope mamisana mawasa-wasami udup pa si wasele na galuna keluarga we misana galunge ya ko ye taunge misana he hidup pa 150 karo lang na si diheto. Aja maka ba? Aka kiami. Ebo, asa yari di atami boleh kumungalatala. To barusaha bawang. Napi tu kutola mata na tanang. Yari baca abara itu mata harusun. Uri tanang. Waselena. Wang alatala manimisangi. Pura sorongan ku Allah Ta'ala. Tidak ada yang tidak bisa bu. Si diheto 150 karo. Tidak ada yang tidak bisa. Semaka dia bunga Allah Ta'ala berusaha ko. Pura ko berusaha. Hudauni astajib lakum. Eloko ko ya. Walako. Narate waktu si cocok ni. Maka dia bunga Allah Ta'ala. Kung fayakun terjadilah. Maka dan terjadilah. Aja na to mabela bu.
Aja na to mabela jolo mala gambaran ako ro. Iya na jolo ubitaki contoh bu Wattunna madam mebine ki ya. Siapante taramme lalana si diheto. 10 panteng. Ya. Lalana si diheto. Taramme to 10 panteng. Ibu. De itu kapan nang kata kada bah. Tadupai 40 karung pada 10 panteng taramme. Agar roh. Hah? 70 karung agar roh. Wa ibura ki ka makada. Bah. De itu kaba? Tapi makada mo ki alhamdulillah. Salah agar roh. Ako ki rumah kita, ako sangat na bunga latala. 10 pante taremme. Saliwang iya romawange. Agar roh. 10 pante. Siya ka na lang bunga latala. 70 karung. Kamakada. Ustaz. Nanre balawo ji ase. Weh makasola balawo. Madari ang katao. Kumata na nga ase. Tadampoy ka. Ya mato nasa remeh. Ya mato tanangi. Ya mato dupay. Aja na meladwa. Maga. Kung ka tumapakoro. Siya melado ko kung alatala. Din ang kanapisan rin ko kung alatala. Berarti itu tame kategori orang sombong. Orang sombong. Din na tama kategori agasan na. To sukuru. To din na sukuru mapakongero. Din napisan rin ko kung alatala. Wala in kafartum inna azabila sadid. Tajang ni. Pacala na kung alatala. Engkau garo-hado na. Engkau. Idi mani. Kaya ridi meladomo kikupung Allah Ta'ala. Kotolo tama galunge. Mawalada ni wapala tu kaye. Tapi engkau tahu dia nama apa? Tahu? Ay mata rumpun ni nasa ubaca itu nasa makasola mata balawoy. Ay. Mandodolada saja. Ebo. Berarti dan kamu berharap kung Allah Ta'ala. Agi baca padongan na. Kutolo tama galunge. Yari kadara-dara Dia sa janran nu asili na. Ya. Insyaallah din akasolak balawoy. Curila bekange ula Yari kaya roh mabuti mana buana insyaallah deh. Agi baca. Kotolo tama dara yari galunge maka dibacana Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah la quwata illa billah. Katukolna surah Al-Kahfi. Maboncoy pak. Metangi mo bagatan na kawae untuk strong. Nadi na wading. Karena bisa siapa yang menyayangi, dia akan disayangi. Dan wadiki majaparu kolo-kolo Ya. Nastaroni. Napagataga kawa. Nalupay makadapura pala mapagataga kawa. Joke galunge, alina na kontas tarong. Mate. Mega na pa pura kajajang. Mate na kontas tarong kawa. Enggak na. Ang kalalero kampo pura wonre macarama. Maka dalalero masaraka ang kana pura kajajama kuro. Maka dero to matewe nasahum. Maka da memang inaser nasa ustas madoko-doko boleh sengkang. Aja mo to lipagat takawa magani. Na konta na starong. Na deka kalau mengkaling ada magani kumapa ko niro. Nebo? Tapi ako idik PBH Kabupaten Sidrap alhamdulillah. To syukur mi te fa madari ko tanga banni mi fa. Pa madari tatte dua, palopa tatte talulat tu sengkang. Iye, apa si taruter makalu. Iye waktu nafa to 5 motor ka. Pasti ay kuwatu amolukang ni pasti carrier la sakuro
liwa padina uluku sama na lo masu batu mate on padina mafalaman wata kalewe batin na baba di kaso na tam macak ke kome waktu ku to lima motor riolo romai tapi maku ku alhamdulillah sejak na langa kasih roto ajirus di masa ngajirus di alhamdulillah dena nang kana kere kasih di uluku letu maku ku ewe macam ne ni loku mangoto yeto agalangi roto ewe yeto atumpu kangi iya yeto na pura-pura to ni itumba tu we alhamdulillah pak syukur barakana mana pak do ngeta pak ko de usaha biasa katu ko loko emang motor rohe ya madari itu maka daki kasih pak ustaz ma motor mi mega afot telolo ya langi soko nama motor mi itu jadi maku kewe bu apa mangoto na fanno ini oto ewe iya tafanno ini ibu letu maku ke alhamdulillah madari ko tanga bani pak lalo ka ko mangoto stambus aka lo vega kome mas so syukur pada mita idi to si denrenge mahute mana wiri watata newe dupa sena to we yaro bama manca ju apa ngara makada pakasingi lalo asya ma kata pada idi masih kampung aja gagal lo si salah ye kongkiri tamaja cukup diam jata maruka ya yella doang mani ba kong kamisan nang kirita tau makalale ampena ya watawaso bil haqi watawaso bis sabar ya kode balen rulle dengan cegah dengan mulut paling tidak yella doang mama gimana kasih natatimpa atina yarum yasana biasa male manuk natawe misalnya ya contoh joka mite kalukun natawe napa na fue nabali ko pasae misalnya ibu alhamdulillah baka ya rosibana nabi tatu amanah bisa dipercaya yari di ibu pura matu ki acara mapa mulai baja aja kagak to di jokak kadang capa uti na tawe iya memang bahaya tuh kok amal madari itu kutolo mate aja elawi yaro fawe aga basane tu di ma bali bola ibu yaro di tu kota ma bali bola madari itu ang kero take na fawe mate kako si wali bola tato tanya hata tu yaro namoko yaro bola tu hat na bali bola jadi itu baja kota pangkat tebo ibu po na baja berarti to kedi ya tu ibu alhamdulillah nah jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ya Allah pendengar lo di mana anak pedampak ya Pak. Dia mana seteng kalinga tu? Deva. Belum. Ibu. Watarui. Ya ko yakaceri memang ya le malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengar laloi inna salata tanha anil fahsai wal munkar ni asam pajange nababeleki boleh rianu mape jajae jadi aja lalu nade tafego ya sangat sampajang 5 waktu Bapak ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan terima kasih atas segala perhatian kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.